Zamislili smo da izgradimo ekološku kuću. Kuću od prirodnih materijala, od drveta, kamena i crepa. To je bila samo ideja, a onda su nam trebali majstori i pomoć mnogih prijatelja. U timskom radu stigli smo do posljednjeg crepa i pokazali smo kako treba graditi kuću koja je 100% zdrava i prirodna. Uradite i vi. Odbacili smo drvo, a prihvatili beton. Kuće su nam zato hladne, zidovi sivi, stanovi depresivni. Materijali su danas jeftini, plastika lepa, veštačke boje i smole. Hermetički zatvoreni stan, PVC stolarijom ostavlja sva ta isparenja da ih udišemo. Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da su stanovi najnezdravija sredina za čoveka, a u stanovima provodimo najveći deo našeg života. Zato se u Skandinaviji gradi isključivo drvetom, zato svet masovno napušta beton, zato je u Francuskoj donet zakon o obaveznoj gradnji drvenih kuća u pojedinim oblastima. Gde smo mi u svemu tome? U našoj zemlji još je gore. Ovdje se uveliko gradi materijalima koji se na zapadu odbacuju zbog svojih osobina štetnih po zdravlje. I sada se postavlja pitanje, možemo li i mi graditi kuće i stanove od prirodnih zdravih materijala ili je to privilegija samo bogatih? Naravno da možemo, ali prvo da pobedimo predrasude. Drvo je kod nas na lošem glasu. Drvo truli od vlage, vitoperi se, kuće od drveta nemaju dovoljno toplote i treba ih premazivati radi zaštite od insekata. Donekle je to istina, ali mnogo je više neznanja. Istina je samo u tome da je drvo osjetljiv materijal i traži više pažnje. Da bi drvo dobilo široku primjenu u graditeljstvu, treba nam napredna tehnologija. Ili ovako kako smo mi uradili. Polazimo od ideje da gradnja drvetom može da bude vrlo jednostavna. Sada treba to i da dokažemo. Krećemo u akciju, u stvari to je eksperiment. Odlučili smo se da izgradimo takozvanu sibirsku kuću. Ona se radi od cijelih balvana. Takav tip brnara gradi se i u Norveškoj, i u Finskoj, i Americi. Trebaju nam balvani, dužine 6 i 8 metara, debljina balvana u prečniku od 25 do 40 cm. Najcenjenije drvo za ovakve brnare je kedar, ujedno i najskuplje. Dobar je i crni bor, dobra je i jela i ariš. Što se tiče kvaliteta drveta, što su uslovi surovi, to stablo sporije raste, a u sastavu je gušće i tvrđe. Naša ekološka kuća izgradit će se od jele. Kvalitetna jela je na planini Tari. Građu za našu brvnaru bira Dragan Đurić iz Nacionalnog parka Tara. To su najkvalitetnije šume, ubedljivo u Srbiji, čak i šire. Na sečenje je došao i glavni majstor, on će graditi ekološku kuću. Momčilo Sredović je iz Bajine Bašte, on je već napravio nekoliko drvenih kuća, ali ovu koju smo zamislili nije nikad. To što ćemo raditi, to nije iskustvo od naših ovdje, da kažem da su naši nekad radili, nisu ovaj tip gradnje, to smo mi iskustvo, smo vidjeli kako se radi ruske kuće i tamo skandinavski. Jeste. Sad mi ne znamo ono što ne znamo, znamo otprilike kako se to radi, ali ne znamo kako će se ovo drvo ponašati u tim uslovima. Ali s obzirom da je to masivno i da je, kao što smo rekli, negdje prečnik prosječan oko 30 cm, kada jedan na drugu, se tako reći, nasloni, onda tu jedna drugu će da drži taj teret.
će da drži dok se to sasuši. A jela je A jela je dozvoljava rad. dobro drvo i stabilno drvo. 20 cm debelo drvo balvan je isto što i pola metra ili više, ili 60 cm zida. Sjećaš li se te priče? Jeste, 5 cm drveta menja 25 cm zida. Jel? Pa da, tako da. I se nameće se sad ono. Ni sami ne znamo u šta se upuštamo, ali stabla su posečena, više nema nazad. Kora mora da se skida što pre, tako reći dok je deblo još u šumi. Ostaviti koru na duže vreme, to je siguran dom insektima potkornjacima. U najezdi potkornjaka građa bi brzo bila neupotrebljiva. Inače, kora se skida sa 2 alata. Guljač i makla. A ovdje kažu makija. Kad uvatiš ruku, tu ide lepo isto. Samo 2 jednostavne alate. Prostije ne mogu biti. Ne može, dok se ne uhodaš, samo gubiš snagu i uglavnom nasipaš energiju. Tek kad posle shvatiš kako ona funkcioniše, ova jednostavna alatka, dobro naoštrena, onda možeš da polako radiš jednim istim tempom i da skidaš. A sve ostalo je junačenje, a zapravo samo uludo trošenje snage i energije. Guljanje stabala je dug proces, jedan balvan skoro 1 sat. Za našu zamišljenu ekološku kuću bit će potrebno preko 100 većih i manjih balvana. U Sibiru balvani se odmah obrađuju posle guljenja kore. Nije nikakva greška ako bi se ostavili da odstoje. Važno je da ne budu na zemlji. Dok ne položiš zanat. Ja sam danas šegrt ili kalfa, šta sam? Šegrt. Onda to je prvi stepen. Nije ili kalfa? Šegrt. Pa kalfa. Naša brnara će se sklapati na jednoj lokaciji, a onda ćemo je rasklopiti i premestiti na trajnoj lokaciji. Prvo što će uraditi glavni majstor, oformit će osnovu. To su grede od kojih će početi gradnja. Postavljanje osnove je precizan posao. Gledajući sa strane, napredak u gradnji je neprimetan. Uz glavnog majstora tu su i 4 pomagača. Deo koji čini osnovu treba da nalegne na kameni podrum, koji je opet na temeljima. Dok Moma i njegov tim izdignu nekoliko redova, jedan drugi tim radit će podrum. Jeste, i kamen je čist proizvod prirode, ali i kamen gubi trku sa betonom. Kamen je teže obraditi, kamenorezce je teže pronaći. A i kada krene on da radi, to je spora gradnja. A kamena u Srbiji ima. Dovoljno, čak možemo i da biramo. Po kamen ja dolazim u Mionički kraj, idem pravo u kamenolom. Ovo je jedan od 80 privatnih kamenoloma koliko ih ima u okolini. Ovdje se nalazim sa Milovanom Simovićem. On je mlad i uspešan privatnik. Ja sam nasledio to od oca, on je započeo, ja sam nastavio. Da. Valjda će i dalje tako nastaviti. Ovdje se vade čuvene struganičke ploče. Struganička ploča je krečnjak u debljinama od 1 do 10 cm. Ovdje se kamen eksploatiše više od 1 veka. Tanki se koristi za lepljenje, onaj debeli za zidanje. Znači, zavisi, ima neku svoju potrebu za potporne zidove, rekao sam ti malo pre. Kuće, bunare, znači sve živo od njega, više. Zavisi koja je debljina samo. Struganički kamen javlja se u 2 boje. Žućkasta boja je dominantna, a druga vrsta je u neboplavoj boji.
Ovaj kamen koristi se kao prirodno lomljeni mozaik ili kao rezana ploča. U okolini Mionice ima čak 52 kamenorezačke radnje. Milovan me pozvao da obiđemo radionice. Idemo u Mionicu. Pre nego vidim samu proizvodnju, ulazim u galeriju. Ovde su izloženi prirodni materijali iz gotovo svih krajeva Srbije. Tu je kamen iz Studenice, čak 4 vrste, kamen iz Ljiga, sa Ravne gore, pirotski peščar, ljiški peščar, kamen iz Vladičinog Hana, aranđelovački kamen i mnogi drugi. Kamena znači u Srbiji ima, a da li se koristi? Pa ima posla. Ima i nas dosta što radimo, ali u suštini ima posla, može da se živi od toga. Traženje materijala. Kvalitetan je dobar jer znači odavno se radi i baš je tražen. Proveren. Jeste, provereno dobro. Sada idemo u radionicu. Lomljena struganička ploča koristi se za izradu staza, oblaganje zidova, dobre su i stepenice. Sečena ploča ima još širu primjenu, ali oko toga ima mnogo više posla. Svaki rezani komad prolazi kroz ruke majstora i to onda mora da ima cenu. Dobar i dug dan ja sam proveo sa Milovanom, a on mladi porodičan čovek posvećen ovom poslu. Milovan je, kao učesnik našeg eksperimenta, odvojio za našu ekološku kuću najdeblji kamen. Majstor kamena je Užičanin Vukoman Đokić zvani Vule. Njemu pomaže sinovac Čedo. Majstor Vule radi ovaj posao već 30 godina, omalen čovek, ali čekić je u njegovim rukama. Odmerava i zadaje udarce. Sve jedan kamen iz struganika prošao je kroz njegove ruke i svaki je prvo oklesan pa ugrađen. Podrum, zajedno sa temeljima, završen. A sada šta radi Moma i njegov tim? Ne može. Za kratko vreme oni su se izveštili i već su podigli 10 redova balvana. A evo kako se to radi. Prvo se rade spojevi. Suštinska alatka je šestar. To radi glavni majstor. Gornji luk određuje se linijom koji diktira donji balvan. Motorna testera je dovoljna za ovaj detalj. Sljedeći korak, uzdužno zasecanje. Balvan se nasloni na balvan, šestarom se izvlače linije. Linije označavaju do koje mere će gornji balvan preklopiti donji. Linije se izvlače sa jedne i sa druge strane. Posle crtanja opet radi motorna testera. Posle uzdužnog rade se kratki poprečni rezovi. Sljedeća faza je tesanje. Ko je vešt, to sve radi sekirom, kao ovaj momak koga smo davno snimili u Sibiru. Mi smo to radili specijalnom Teslom. Izvaditi taj višak na balvanu moguće je i drugim alatima, pitanje je samo brzine. Sada kada su izdubljena mesta, balvan se samo spusti na donji i naša ekološka kuća raste. Za 30 radnih dana kuća je sklopljena. Ovde uočavamo prvi problem kod pravljenja ovakvih kuća. Uzeli smo jako debela stabla, prosječna težina skoro oko 1 tone. Ručno je bilo nemoguće pomerati balvan, zato je dizalica morala biti na raspolaganju 24 sata, a dizalica košta. Glavni majstor velikog posla, Moma, je zadovoljan. Kuća izgleda moćno, a balvani su legli baš kako treba.
Šta sada? Brvnara je sklopljena na drugoj destinaciju od one na kojoj će i trajno ostati. A zašto? Zato što je pristup građevini ovdje bio komotan i bilo je lakše za rad. Kada bi je ponovo radili, svakako bi je sklapali na lokaciji gdje će i ostati. Sada ćemo sačekati. Od ovog trenutka vrebamo 10 dana bez kiše kako bi je rasklopili i ponovo sklopili. Na našu nesreću ovo je bila kišna godina, pa ćemo moliti Boga da se vreme stabilizuje. Ispostavilo se, to će se i dogoditi, ali tek na jesen. Zato smo dobili malo više vremena da pronađemo odgovarajući krov. Razmišljali smo da to bude drvena šindra, prava, ručno tesana, a ona je danas jako retka. Pronašao sam majstora u Bosni na planini Vlašić. Jovan Jokanović ručno teše šindru i ona bi se idealno uklopila, ali tu je postavljeno jedno pitanje. Naša kuća je od balvana, valjalo bi kada bi je pokrili nečim težim, crepom na primjer. Težina sa krova treba da izvrši dodatnu stabilizaciju kuće. Rešenje je znači crep. Na severu Bačke je poznato mesto po proizvodnji crepa. To je Kanjiža, a fabrika je poznata kao Potisje Kanjiža do 2003. Danas je to Tondah. Oni su svetski poznati proizvođači sa tradicijom od preko 110 godina. To je jedini proizvođač u našoj zemlji koji ima pravo da koristi ekološki znak. Njihovi proizvodi su ekološki, od prirodnih komponenti, nisu štetni po zdravlje. To nama i treba. Ovdje me dočekuje ceo tim ljudi, među njima je Ilona Pajić, ona je inače tehnolog i ona zna sve. Idemo na izvor. Ovdje se skuplja glina, sirovina za pravljanje crepa. Crep nastaje od čuvene mešavine žute i plave gline. Sadrži kvalitetne glinene minerale, što je osnova za proizvodnju opekarskih. To zato što je ovdje nekada bilo Panonsko more? Jeste, znači to je sedimentna glina. Procenjeno je da ovdje ima rezervi za narednih 40 godina. Je li išta dodajete? Ili je to ovo što su uzeli iz zemlje na kraju zaista to? Ili ima nekog dodavanja? Nečega? Nema dodavanja ničega. To je to? To Zemlja? je to, zemlja. Glina. Pa to je onda zdravo? Jeste. Kako nastaje dobar crep? Trakom sa ovog mesta putuje glina do fabrike gdje će da odstoji pod otvorenim nebom. Što duže odleži, to će kvalitet biti bolji. Onda se ide na primarnu obradu gdje se melje do 250 mikrona i dodaje vlaga. Kao osnovna sirovina, ona je sada spremna i za unutrašnje odležavanje u pogonu. Posle toga ide u finalnu preradu gdje se masa vakumizira da bi se izbacio vazduh. Posle toga već dobijamo crep, a on se dalje suši, farba i na kraju peče na 1500 stepeni. Ništa nemamo dodatno. To je jako bitno. Energetska efikasnost. Kada praviš nešto uzimajući direktnu sirovinu iz prirode, najvažnije je stabilnost i stalnost kvaliteta. Jako puno puta moramo da pomešamo, da homogenizujemo i to nam daje stalnost u kvalitetu. Znači ja u januaru što proizvodim crep, mora da bude kvalitet crepa isti u decembru i naredne godine i za 3 godine. Znači zato ja moram non stop homogenizirati tu sirovinu. A zašto su oni, pre svega ekološka firma? Zato što ispunjavaju stroge uslove evropskih standarda. Kada se završi eksploatacija, sledi rekultivacija zemljišta. Izuzetno je bitno kod nas rekultivacija, revitalizacija zemljište. Izuzetno velike pare uložimo u to i cilj nam je da zemljište dovedemo u prvobitno stanje. Znači imamo mi stari glinokop na ovoj teritoriji, od toga smo na primjer napravili
poribljavali i to je jedno rekreaciono jezero. Međunarodni ekosertifikat, to znači da nisu samo eksploatisali i onda otišli, nego su vratili u život deo zemlje koji su oduzeli. Znači, živjeti pod krovom koji ima vaš crep je zdravo. Apsolutno. To je najvažnije u cijeloj ovoj I to je priči. naš cilj, jeste. Dogovor postignut, imamo crep, čak će nam poslati i svoje majstore da ga sami postave. Sada treba raditi brzo i treba iskoristiti posljednje tople i suve dane u ovoj godini. Neka samo u stranu ništa. Koja sljedeća? U pomoć stiže velika dizalica, a sada je sve u rukama ovog čoveka. To je Dragiša Mitrović Čikiriz. On podiže, on centrira i spušta pravo na mesto. 2 dana radio je sa punom koncentracijom. To, majstore! Nisi napravio. T. Gore balvane dočekuje moma i svaki komad slaže na svoje mesto. Tu će ostati dok ne istrune. Dobar! Da bi zaštitili ogromne površine moramo da premazujemo. Sredstvo je opet ekološko, štiti od vlage, od insekata, plamen mu ne može ništa. Kuću i sve. Možda se desi, možda ne. Možda te visoko neće da stigne. Pa nema s koje strane da mu priđe da ga skrati. Pa mora da ga skida Jole, znaš. Mora skinuti ove... Svaki balvan oblažemo sa jedne strane filcanom trakom. To je kao dodatna membrana koja popunjava eventualne praznine na spoju gornjeg i donjeg balvana. Puštaj. Aj sad sebi, stop! Malo uvis. Uci sebi tamo, ajde. Prethodno svi balvani su obeleženi i sada sve treba da legne na svoje mesto, naravno ako je sve urađeno kako treba. Ponovno sklapanje trajalo je tačno 7 dana. Kada smo došli do Rogova, sakupili smo prijatelje i sve one koji su nam pomogli. Kako običaji nalažu, na Sljeme treba ostaviti poklone. Glavni majstor dobio je po jedne gaće, jedne muške i jedne ženske. Crep iz Kanjiže je stigao, a u pratnji su i 3 eksperta iz fabrike. Predvodi ih Peter. I oni odmah kreću na posao. Podaščali su krov i počeli da ređaju crep. Polako, još malo. Već posle prvih redova vidi se da smo pogodili pravi crep. To je takozvani crep šindra, podsjeća na drvenu šindru, idealan baš za drvene kuće. Op! Još malo. Malo još. Dok tim žuri da pokrije kuću, stigao je i tim za dimnjak. Predvodi ih već poznati majstor Đapa.
Ako samo ti motaj oko, te linije rezane do šamota da bude. Taj čovjek iza sebe ima ugrađenih 2500 kamina, ložišta, dimnjaka. Ako je Hefest, bog vatre na nebu, to je onda đapa na zemlji. U isto vrijeme kada je dimnjak izašao na videlo, postavljen je i posljednji crep. Kuća završena. Ostale su još finese, pre svega otvori za prozore i vrata, oni će se proseći kasnije, kada cela brnara malo slegne. Naš eksperiment uspeo. Hteli smo da pokažemo da je sve ovo moguće. Nije komplikovano uklapati brvna. Iole sposoban čovjek može sam da napravi brvnaru manjih dimenzija. Ako odaberete tanja stabla, onda vam i ne treba dizalica, eventualno na 1 ili 2 dana. Sekira, motorna testera, šestar, to je ceo alat za drvenu kuću. I na kraju, usporite malo. Posvetite se zdravom življenju. Ako baš nemate kud, onda prihvatite beton u gradu. Ali ako imate izbora, onda napravite brvnaru svojim rukama. Samo hrabro. Svi zaslužujemo makar malo parče ove planete Zemlje. Kada ga nađete, čuvajte ga. Don't